drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam, samo na vonhu. Tonca Lukežu razmišlja. Letos sem vam prešparil moja dolgočasna razmišljanja gome s 25. aprila, partizane, beneško četo in fašiste. A sa vesta, da sem malo postarin, mora biti buj po dušiku po letih. An do nas mi ne uspe se zadržati, an mora nekaj povedati gome s 1. maj. Praznik diela ga šele do nas kličejo, a diela ga nije več, predvsem ga za te nove generacije. Tenčas debata na telem prazniku je bila med tistimi, ki so mislili, da cilj novega človeka je svoboda z diela, an tisti, ki so pa mislili, da bi morala biti svoboda od diela. Vsi, vsaj vsi levičari, so pa mislili, da so delavci z delom obogatili gospodarje. Do nas, tiste, ki pravijo tele reči, jih imajo za norce. Do nas zgodba je, da gospodari naredijo dno veliko uslugo delavcem, za kim dajejo za jest. Jaglih tiste za s časom pravice, ki so jih prejšnji generaciji zahtevali, na koncu dobile, izginejo. Simbolično je, da na primer 1. maja bojo vse trgovine odprte, tako kot dovoljuje zakon, ki ga je podprl tudi največji del levice. Še slabše, nam tudi pravijo, da tisti delavci so posebno srečni, za kusaj imajo službo. Ja, kakšen smisel ima do nas 1. maj, praznik diela, ki ga nije? Anki če je, bojko dielo je jedna vrsta izsiljevanja. Ti me ubogaš in mučiš, a nist, če si mi simpatičen, mora biti, da ta dam nijeke za jest. Prav zato 1. maj ima še večji smisel kot enkrat. A tole samua, če namesto iti na velik komercialni koncert v Rim, ali okoli po trgovinah, ga vzamemo kot priložnost za protestirati, za zahtevati, da se položaj delavcev izboljša, in da postanejo spet delavci, a ne več sužnji. Glih to, kar piše v 1. členu naše ustave, nič več, in predvsem nič manj. Novico, ki ćemo poudariti ta tjedan, je da u okviru standardnega čezmejnega projekta Zbor zbirk kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom bo v soboto 10. maja ob 12. v Bjačah, v občini Podbonija, otvoritev muzeja Rakarjuha. In po tej otvoritvi bojo tudi odprli srečanje in razstavo skupine Maškera i Alpini, alpski izdelovalci lesenih mask. In popovdne bo tudi delavnica izdelovanja telih mask. In tako tel tjedan vam predstavimo intervjusto, ki smo jo naredili Silvani z Ruonca, ki izdeluje lesene maškere in je član tudi ona tele skupine Maškera i Alpini. In je ona tista, ki je prvo izdelala nazaj leseno maškero za zlodja v Ruoncu. Sem pensala nimar začeti, kje je krovnata, ki vse je bil jasno, me ne delata. Anta, kar sem čula, da so se elementalca, ki bo, nimamo maškere. Anta sem čak jo naredim poškriv, sem skrivala moj kos, anta kar ni bilo moža doma, pa sem začela runati. Tako da sem jo naredila, anta potra se jo nosili, sem kontenta. A njo nosijo šele? Sada le mi prišel po njo, kar ti najrata, ki so imeli soboto švilato v Tolmedze, jo neso za sabo, sa namena si jo delali, nema, in neso mu još jedno za med di cambio, kar ti najrata. Anche le haljete bilo tole? Che sem jo naredila? Ja. Cioè, kada si začela delati? Sem začela del 92. Že? Sem začela tako počas. Ma tle delaš tle v one, imaš tako lepo vse? No, tle v one, čisto smo to šego, kijak. Allora, čičok velik, ne moreš urezati na mrč.
Ma kako je bilo, Silvana, tle, recimo pa stari, že ki smo Tle pa stari ni bilo vse čedno, a nije bilo drva, samo dan vsak interkaj zametno marco sence poljeto, ki si seklo travo, si ji užnalo to po njivah zaradi za nahoditi domu. Cioè, tele so bile vse Tele njive? so bile vse njive, ki saj vse. Antale tode? Antane je bilo pa vse šanužeta, vse posječeno, si videla ščetina od konfino do konfino, od vsak proprietar. A daj. Ja, sad dale je saj vse zaparto. Ima staj sam lijep pogled, tle du dolino. Ja, tle so proprio nediške doline. Ja. In nediška dolina, se vide nediža, saj inu marco. Jesu da joj pokrilo. Juha. Anče ne dokud vidiš tle, Te ti do gradolda. kar je lepo. Ja, morje, a na ižole se vidijo, ja. Je prav lepo. Silvana mi pravila, da hodeš lijes gledat, če po hostijah. Ja. A te je ratalo kada kaj sam boji čudno srečanje? O ja, ma je bilo lepo tisto srečanje. No, marca se ustrašila po tada se, ja. Ja. Ma kar sam zagledala, nisem pensala, da tolikle more biti. Čaj, Sam videla oršolna, medveda? medved. A daj. Ja. A kje si srečala? Ta ne, ona korite se, tle levo, bila še na vas, korita se kličijo. A tot si jeste što ma 50 metrov u host, ma sam bila 10 metrov od njega. Ma daj. Zak nisam bila sigurna, aj kos od lesu, aj proprio medved tazad. A takar sam šla hor pruvod, sam imela lupol naprijed. Pisa? Ja, pero han je zagledao zak nije čudost. I ja to da sledim sliv. Ta za mano je bil, ma se nije u njego. Anta sam zagledala i vzdihno hor glavo. Ma tako sam ostala. Kojim balšamana ist, a on mi gledao, an tako le i klado glavo. Tekar sam ga tako lepo pogledala, anta sam mu jala, bod bruma, ke te neće nič. Anta porid sam šla ko u njih gambri, ja, po času do pobrijeho, do na cijesto, an sam šla še nek 100 metrov po času, ma potada sam dila quinto, tako sam šla da. A si pa šla Da sam pašla domu. Anta kar sam pašla tle, anta mož je bil tle na balkoni. A što sam ja, sad te povem še jedno, kad sam videla. Ja, kas videla, pa saj jav. Ja sam videla medveda. Biješ, jav ti imaš medveda, da uvijek je jav to glavka, ne. Smo pred za mano, sam zabil bil on ti, tako je bilo lijep. A se strašila? No, sul momento se nisam strašila. Potada se jela če parleti za mano, za kjas. Gleda, na televizion se vidio, kad nek kulira. Ma če ga natakneš, te nič naredili. Ma kje je bilo tole, Silvana? Tle, okoli ti 500 metrov. Teli so škalpel, ki sem začela delati to prvo volto, ki sem jih sama naredila. Do fabrik. A ti si naredila? Unte otrapane, ki so vrhali proč, sem prišla do inženjerja, ali moram vzeti. Anta mi jav, ki boš delala, ka nenta sam ujala me šervi, mene imam nam pašjon takole. Ja, bom zam jav, basta da se ne udareš jav. Ka ne se leh moram naštimat, da bojo rezali. Ja, ma nastoj se rokero vinati. Tako da mi pusto, tako da se nareja tule tle. Teli na tret mi nima vse blahodilo tu za narezovat lijes. Da šoma, da mi bilo špot, kar so me klicali tu tarčent, to prve leto. Ma do ti pošil tiste? Moj brat Petar. A daj. Ja. A vkud? Otava. Talo tu mi pošel tele škalpele, anta tako sam imela telih 6, anta 3-4, ki sam naredila iz. Te prve volte? Ki sam to teli jaz delala tle, telega zgodnje. Ma kje so bile ljeta, Lora? Pol je bilo 2004, ko se pari. Ma Silvana, pa kaj si? Anta potada počas, on škalpelala volta, anti v Kanada, kar sam šla moštro Ruonca, nek kupila, tan je 4, taj dan, to tle jake. Kada si bila v Kanada? Vej, kaj tle? Imaš to, ha? Del 2001 sam bila šla u Kanada, tako tale 2. Ja, tako da imaš to, ha? Eko, tale tle sam, anša na Anmikan nije križno. Eko, tale sam, pa ta nije kupila zaki, anta nije runa, jo puno mašker. An so puno podobne moje, zaki sam šla tane puno mužejo, no, indijano. Indijano su sve podobne moje. A daj mašker. Ja, i sam pa u reku, sam hrdeka, sam mislila, ka ne posvijete. Već ja tu su mi pokazali, da njih su rihtake. Tala me se paride i podobna na mrs moj moj čik imadla, an muštatje, an nozduh. Že božac se ne bo obratio, tam zimije kaj. Ne, bo ponosen na te služame. Ja, bo kontent, ja. Če bil živ, da je bil kontent, pensan. Sigurno nije bil misl, da tole dijelas. Ja, ben, an moja matrenca ne navije. Zdaj, za runat, za finit, vidiš. Telo si začela. Ja, tala tle tudi, ma je vozu neham.
Sen. Sena. Ei se puno za un Diela. veveuni hat, ja. Però za vuoi venatur, vieš, che pridio le unei, Ja, anta venatur. indaš transparent, anta prije lepo potera se učarnej antik. Kun tiste telekleki imaš? Recimo, kun tela rata. Tala je lipa. Ah, Tala tele je color, ja, že verniš transparent, però rata tako. Tlej pa verniš proprio. Ja, dana. Da, nahor, ja. Ti statu? Ja, tala nimar lipa. Da sam ja naredila na venkija v čerknolki. Ti delaš puno s tistimi maškeraji alpini, kaj? Ja. Si že puno mostri naredila, in puno hodiš z njim okoli. Ja, di fat sai 2 letke na Hrenza, che pa sam imela probleme z roko, što me nisam mogla iti. Pero me nimar kličijo, nimar me pišejo za nareja za iti. Sam bila z njim allora Vigo di Fascia, Aha. potra to zadnju cerkno, potra Como, Šauriš, Ja. šiš. Kjer imajo tele tradicione. Ja, tele tradicione, ja. Ma ti si tudi naredila, no reč, bolj lepo, ki na naredil si navadila, to je na voda. Antonija, Tonca, Trinko. Mi je bilo všeč, za kar se nije fido me prašati, za kar dan so me ustavili, to njeha vas. Tako so me gledali z Germanije, če je moram narediti neha zluadja za muzej odjet, no. Prvo sem ja se načujem narediti, mene je bilo doma, da sem bila šla peškat. Anda sem ustavila, anda sem imela lih maškere, od tist dan pred tvon, ker sem bila tam takčento. In nisem bila dela vse vozak, mislim, udilo zvode iti peškat, no. Anda kar sem pa šla v Ruonca, mi je avtel na vod, ja, ma, ki runaš javka, ne? Zak, ja, ljudje so vedeli ma malo, da je runan. Anta, ja, ben, siellä takole vozile sa runan, anta njeha mati, ja, ma zaria siellä runaš, ja, ko bi tela vidjeti, ja. Ben počas ja se mahlitla u makinka, ne? Ne 2 štampa. Anta, ja, su oni anta tel potlea. I penso, i gledo, meni nič jav. A po tada za ne 3-4 dni pride san, aš čula jav, če te poprašam na riječ jav, ali me možeš povedati, bez če te bom mogla pomatam, povedati, povem, ko runaš jav tole tleka, ne? Ta sam mu povedala, teraz jav kaj korka, ne, se na škalpele, tako da sam mu pokazala. Anta ben jav, ali me boš mogla navaditi. Ja se zakidene še ko rada se, da se nazuvi tradicionka, ne? Anta po tarandani pršu smo žahala horemčok, sam mu ga naredila z roheja, vez, naredila zlodje, tako ni šimpatik za zlodje runat, mi je bilo všeće. Ne, ma on je tudi delo zlodi tu v Ruonskem postu. Ja, i puno delo, let. ja. Ne, pa ga runa sam. Anta ne so dali na vjensa, kaj motro, ker letos ne vina more iti, ne. Anta išama tako da sam mu žahala, ma se glede se na roke rovinaš. Anta potra se ja škalpelmi, da tehne švon karkova. Anta sam mu bila še posodila na mar škalpelo. Anta je začel. Anta to doma je začel. Počas potre pa šutleja, kar si stavo, ker nije bil kujti naprej, šoma. Tako manije da zna istučiti. Ja, pero se ga navadila. Na mojo maniero se pero potra to ja glava mora delati, ne moja. Ja, Isti imam idejo, sada ti moš mi je drugo, sada maškero se zaše sanjala, imaš ono idejo ko narediti. Če ćeš jo narediti tako, če ne, jo možem cambiati durante, ja, kaj jo delaš. Ja. Eko. Silvana, tela je maskera, recimo, malo manj podobna kot tista od ruonskemu zlodju, je bil kratak koščić s rohemikani. Ja, če ne roheja, runan duhe. So buj duhe rohe, tista posta od Ruonca, Ja. od maskere. Ja, anda, ja, moj navod in veče klade pa roheja od kravi, on tale reči. Beh, on po te zdravnje hapot, recimo, ja. A runa zelo lepe reči. Zdaj, ki smo tle par pustu, am viden taleno kanno da pesca, povena, kada si jo tisto naredila, pokazaj nam jo, daj Silvana. Dakle, ima vostoj diela, però Non è problema, è che zaveste si blanti saldo attiva tu pustu, cu tuoi mos remigio. i sam rarejem par pomala, ma za ti zapustanje sam blazak, nisam tipu zarunat. Ja, Ja, teatro, tale reči, no. Allora tle prijeto, on za jau bom peško, jau ka imaš no kanu, ki hodem peškat. Jaz se nama zapustana hrepro na kana normal, se vsak je moral kupiti no kanu, počak se ja te naredi, niste no. Ja, bazovina. Anta sam an lahnai, an lih muliner sam mu dela normal, sa ja tle sam mu parjela ampion, hora na anone tranki, nije tranki, sam mu ga naredila, fenestrina, da na kajšne ha tuoč popade za red, kar će naj more ratat. Anta i, kom sam paresla kajšno ribu, da mu tu savoto su imeli ti na tolo zapustati po familijah zvečer, tela užanca kaj. Anta si oblijeko tu peškatorija,
hanno imel tele ribe per biesene, ante hodot je Ma ribe cele ali pa samo? Ne, samo hlavoa, hanno un scheletro, an reakcijo. Anta kari pa šutu hišah. Toki musi parero de more scherzat, e na basso tocco to za vodo. Vodo, che è una spurheto che si unihalo. Tata cosa si divertil. Se mo che tru dani smardi la testa voda por riba. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, lijep pozdrav iz Benečije.